Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza nako nkomeza kwifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. Hanyuma rero turacyakomeza kugenda tubana amakuru atandukanye, ari nako nshimira cyane abantu mwese mukomeza kutwereka ko turi kumwe cyane bamaze gukora subscribe. Nawe utari wabikora kubikora biroroshye cyane, nta n'umwanya byagutwara, no kureba munsi gato y'inkuru twakoze ukareba handitse ijambo subscribe amagambo atukura. Hanyuma ugakandaho ukanyeganyeza inzogera. Hanyuma rero twihuse reka tuganire ku makuru atandukanye. Umukuru w'igihugu yongeye kuvuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 atanga ubutumwa ku banyarwanda bose ndetse n'isi yose muri rusange. Ibi rero akaba yarabigarutseho ku munsi w'ejo, ku munsi wo kwa kabiri, yongera gushimangira ko nubwo mu by'ukuri icyorezo cya COVID-19 gihari ariko kidakwiye guca intege abantu, kidakwiye kuba inzitizi y'iterambere muri rusange. Ibi rero umukuru w'igihugu akaba yaragaragaje ko COVID-19 idakwiye kuburizamo intego zigamije iterambere rirambye. Perezida Paul Kagame rero akaba yagaragaje ko hakenewe imikorere itandukanye n'isanzwe mu bijyanye no kugera ku ntego zigamije iterambere rirambye SDGs, nyuma y'uko rero icyorezo cya COVID-19 rero cyahungabanyije ubuzima bw'abantu ndetse n'ubukungu bw'isi. Iyo rero mikorere idasanzwe ni iyihe umukuru w'igihugu yagarutseho, akaba nabyo rero tugiye kurebera hamwe mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Perezida Kagame rero yabigarutseho kuri kabiri mu nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi. Haganirwa rero ku gutera inkunga SDGs cyangwa se intego z'iterambere rirambye muri rusange. Ibi rero umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko nubwo izi ntego z'icyerekezo 2030 zishobora kuba zitari kugenda neza mu buryo zigerwaho, bitavuze ko rero abantu rero bagomba rero kwemera ahazaza haciye bugufi. Yagize ati ahubwo dushobora kubaka imikorere ihamye binyuze mu gukoresha uburyo bushya bujyanye n'imbogamizi ziri imbere. Ibyo bivuze rero kugendera ku myumvire ndetse yo gukora no kudakomeza gukora nk'uko byari bisanzwe. Rero akaba umukuru w'igihugu yakomeje kugenda abigaruka muri rusange ati mu by'ukuri twagize imbogamizi zikomeye cyane, twahuye n'icyorezo cya COVID-19 gihungabanya ubukungu bw'isi, igihungabanya ubukungu bwa buri gihugu, ariko natwe tugomba kugira noneho imikorere idasanzwe kugira ngo tubashe kuva mu bihe bibi turimo, kugira ngo tubashe kandi kugera mu by'ukuri kuri izi ntego z'iterambere rirambye za SDGs. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku biganiro byabaye u Rwanda rwagizemo uruhare hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Fiji n'Ubwongereza. Avuga ko imyanzuro yafashwe hanini igaruka ku ngamba enye zijyanye n'icyerekezo 2030 ndetse n'amasezerano ya Paris ajyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Yagize ati iya mbere ngo ni ukubaka inzego zikomeye cyane z'ubuzima mu gihugu kandi nta n'umwe ziheza. Iya kabiri iba kwimakaza ikoranabuhanga mu bukungu bw'ibihugu ndetse n'uburezi binyuze mu gushora imari mu ikoranabuhanga rishya ndetse na internet yihuta cyane. Byose rero akaba ari ibyo umukuru w'igihugu yakomeje kugenda agarukaho, byagarutsweho mu nama cyangwa mu biganiro u Rwanda rwagizemo uruhare cyane hamwe n'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse na Fiji, igihugu cy'Ubwongereza. Icya gatatu ngo ni ukubaka imikorere itagira uwo iheza kandi inyura mu mucyo, by'umwihariko ku bagore ndetse n'urubyiruko. Yakomeje agira ati iya kane ni ukutagira n'umwe usigara inyuma, binyuze mu gushyiraho gahunda zifasha mu mibereho n'ubukungu ku babikeneye cyane kurusha abandi muri twe. Perezida Kagame rero akaba yavuze ko agendeye ku biganiro muri iyi nama bitanga umurongo ku buryo rero buri gihugu cyakwitwara bijyanye n'ibibazo cyaba gifite. Yakomeje agira ati ntabwo twakwemera ko intego zigamije iterambere rirambye zibangamirwa n'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se ikindi kiza gitunguranye. Mureke dukomere ku ntego. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we akaba yavuze ko ibihugu bitandukanye bimaze gutangiza gahunda zigamije kuzahura ubukungu n'urwego rw'ubuzima muri ibihe bya COVID-19, ariko ibijyanye n'iterambere bikiri inyuma. Yabishimangiye neza aragira ati ntabwo tuzagera ku ntego zigamije iterambere rirambye SDGs igihe tutarazigeraho muri Afurika. Ati dukeneye rero kwita by'umwihariko ku bukenerwe bw'ubushobozi muri Afurika. Yasabye ko rero hongerwa imbaraga mu gufasha ibi bihugu, ariko cyane avuga ko imbogamizi igomba kurebwaho ijyanye no kugabanya amafaranga asohoka muri uyu mugabane mu buryo butemewe. Agomba rero ibihugu rero bya Afurika miliyari z'amadolari yakagombye rero gufasha mu iterambere buri mwaka. Twibuke ko raporo y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko buri mwaka miliyari zigera kuri 88 ndetse na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika zingana 3.7% by'umusaruro mbumbe w'uyu mugabane zisohoka muri Afurika mu buryo butemewe.
Bibarwa ko rero kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2015 amafaranga ari miliyari 836 z'amadolari Amerika, mu gihe bibarwa ko uyu mugabane wose hamwe muri 2018 wari ufitiye amahanga amadeni angana na miliyari 770 z'amadolari Amerika, ku buryo rero ngo wakabaye wishyura ayo madeni ndetse kandi ukanasagura, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa muri rusange muri iyi raporo y'umuryango w'abibumbye yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere. Ibi rero byose akaba ari imwe mu by'umukuru w'igihugu yakomeje kugenda agaruka muri rusange, avuga ko COVID-19 nubwo yaje ari ikiza gitunguranye, nubwo yaje mu by'ukuri igaragaza imbaraga zidasanzwe, ariko n'ibihugu byakomeje kugenda bigaragaza imbaraga zidasanzwe mu kuyikumira ndetse no kuyihashya. Atariko kandi nubwo yahungabanyije ubukungu bw'isi, Afurika, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, natwe tugomba gukora mu buryo budasanzwe kugira ngo tubashe guhangana n'ingaruka iki cyorezo gisize mu batuye isi ndetse no mu bihugu bitandukanye. Ati kandi ntabwo gikwiye kutubera inzitizi cyangwa se imbogamizi mu kugera ku iterambere rirambye, ku ntego z'iterambere rirambye SDGs. Akaba rero mu by'ukuri ari byo umukuru w'igihugu yagarutse. Byose arabivuga ariko mu gihe ku munsi w'ejo mu Rwanda abantu 4 banduye COVID-19, 8 nibo bakize mu Rwanda. Umvikana ko ugereranyije abakize ndetse n'abanduye harimo ikinyuranyo cy'abantu bagera kuri 4, nacyo ni ikintu cyo kwishimira muri rusange. Minisiteri y'ubuzima ikaba rero yaratangaje ko abantu 4 banduye COVID-19 mu bipimo bigera ku 2761 byafashwe, mu gihe umubare w'abakize wiyongereyeho 8 baba 3125. Itangazo rero rya Minisante yo kuri wa kabiri ryerekana ko mu barwayi bashya 3 babonetse mu mujyi wa Kigali, mu gihe rero umwe yasanzwe mu karere ka Bugesera. Ubwandu bushya rero bwabonetse mu Rwanda bwatumye rero abamaze kwandura coronavirus mu Rwanda bose hamwe bagera ku 4836 mu bipimo bigera kuri 492,946 bimaze gufatwa kuva COVID-19 igaragaye mu Rwanda muri Werurwe 2020. Mu banduye bose rero abagera ku 3125 basezerewe nyuma yo gusangwa nta bwandu bagifite. Bakirwaye ni 1682, mu gihe 29 bitabye Imana. Muri iyi minsi rero imibare y'ubwandu bushya igenda igabanuka ndetse kandi ibipimo bifatwa nabyo byaragabanutse. Kugeza ubu nta muti nta n'urukingo bya coronavirus biraboneka, hakoreshwa uburyo gusa bwo kuvura ibimenyetso by'iki cyorezo gusa, kandi kugeza umubiri rero w'umuntu wubatse udahangarwa virusi igashira icyo mu maraso. Ibimenyetso bya coronavirus ni bya bindi ntabwo birahinduka, harimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro. Yandura kandi binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Abaturarwanda baracyasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa n'amazuru igihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi cyane mu nsisiro cyangwa se ahatuye imiryango myinshi. Twavugaga ku bijyanye n'ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19, harimo nuko ingendo z'indege zagiye zihagarikwa, ariko nanone hari inkuru yo kwishimira aho Rwanda yahigiye gusubukura ingendo zigana mu byerekezo birimo Yihutirwa mu gihugu cya Uganda. Sosiyete nyarwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwanda yahigiye gusubukura ingendo zigana mu byerekezo bya Entebbe muri Uganda, Brazzaville muri Repubulika ya Kongo na Johannesburg muri Afurika y'Epfo nyuma y'amezi arenga 6 ingendo zihagaze. Ingendo rero zigana muri ibyo bice kimwe n'izindi nyinshi cyane ku isi zahagaritswe bitewe n'ingamba zo gukumira ikwirakwira rya coronavirus zatumye imipaka ifunga, ari nako rero izo mu kirere no ku butaka zihagarikwa. Mu gihe hirya no hino rero ibihugu bigenda bifungura imipaka yabyo, ubwikorezi bwo mu kirere nabwo buri kugenda rero buzanzamuka. Ari nayo mpamvu rero ingendo Rwanda ikorera mu bice bitandukanye by'isi zigenda ziyongera. Kugeza ubu Rwanda imaze gusubukura ingendo mu byerekezo birimo iya Abidjan muri Nigeria, iya Accra muri Ghana, Cotonou muri Benin, Dubai, Dar es Salaam muri Tanzania, Douala muri Cameroon, Kilimanjaro muri Tanzania, Kinshasa muri Repubulika ya Kongo, Libreville muri Gabon, Lusaka muri Zambia na Nairobi mu gihugu cya Kenya. Aho rero zitaratangira ni nka Tel Aviv muri Israel ndetse na Mumbai mu Buhinde, kubera ko ibyo bihugu byose rero bigifunze imipaka yabyo. Mu bindi bice Rwanda iteganya gusubukuramo ingendo harimo umujyi wa Harare muri Zimbabwe, aho ingendo ziganayo rero zizasubukurwa ku itariki ya 2 Ukwakira 2020. Hari kandi Brussels mu Bubiligi ndetse ni Londres mu Bwongereza, aho Rwanda izasubukurayo ingendo ku itariki ya 3 Ukwakira 2020.